sasaong ngem pinilit ko nga awaten tayti amok masursurunak nga ayaten itan dinakon kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya niyang lukas bilang ta sa pulen na tulad iteke madakton iti agayo. Siya kagandenam na ganat o awagan siya kalingin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten tayti amok masursurunak nga ayaten itan dinakon kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad iteke madakton iti adayo itan dinakon kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad iteke madakton iti adayo lading iteke madakton iti adayo. Dinteng manen iti sargam ururaye di sasangpet mo kaanong nga ta ubiyak ko mailiwa kun bara niagek mo nadagsinig marikrik nga kaput na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasangpet ka agureyak biyakoy agureyak isasangpet mo
na laos nga iliw kuken ka. Tandanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Aguraya, liyak ko. Madagkilan ang probinsya ti Pagilian. Gapu iti hinalawat na isumang pinagkapata. Bengge ipugaw mundo ken kalingga apayaw. Ilimigay sa ganda probinsya maguna kalinga nagtitira iti agunda nalaing kapay agumangsa iligaday apayaw awan kanuti ang taktakaw agkay wara iti karapaw ngem awan mapukaw Nupagit ikay kayo nagaduday handeto Nukaya tiyo tirepolyo Mountain Hill ti papananyo Napisat apapalasang nagaduday kapangan Nupagit iti kuto
itigambang ijay lipat at kaya nung adu titat kaumas karkarot dito'y bagyo ngem awan na no serbiti bagyo no awan ti basurero saan yu alip lipatan kay lugar at taluan taigay tinagsamaan bolang-bol ang kaagwaan Nupangkit ipagutay man 1680 papanan taigay ti pagsasabatan babarukin mapalasan at sa dinuman di papanang intero na amyanan awan di pagdanagang nutang wabas di pagluganan Engem mandungo ating kuday di sunada inaramid ko para ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makakutay sinumana mutya saganam nga ta umayak amang harana ditatawayo ag tamdag kakuma Tomay ko ibisikan anek ekenrik naksabay kuma Nusyag tuti ayat hindi kanto pagsangiten Inandaw tungain kaling lingayen Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalae Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra Ilaban ko tayat ko ken ka Uray pagkatayak samsang itik nulagyak di maguntog ka ayat nagdilig ka Tuy puso kinayawa Ni ati abalasan Sapay kumatain nagsumbata nagdilig ka Tuy puso kinayawa Ni ating abalasan Sapay kumatain nagsumbata Dinggim mandungo ating kuday pisunata Inaramid ko para ka Nagpupuni-punan tagitibal balikas makapatay sinumana mutya sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag kakuma Tumay uibisikan anek ekenrik naksabay kuma Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangiten Hinal daw tungain kaling lingayen Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalae Uray sinuti agde pa uray sinuti kumontra Ilaban ko't ayat ko din ka Uray pagkatayak samsang itik nulagyak di matundog ka ayat nagdilig ka Tuy puso kinayawa Ni ating abalasan Sapay kumatain nagsumbata ayat nagdilig ka Tuy puso kinayawa
sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbilik ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata.